Solomon de ubri batei ya temple ublay ha Jerusalem de ubri batei nungkong ya temple nungkong sin nungkong nung cham u batei ya temple nam tau blay ha Jerusalem de im Solomon but de ne ubri ubalik mane blay thau kay ba pelong uban poi haduk ni ga benta jong GM ka da ko de namar ka spa ba khrau ka nam ba khrau ka jing start ba khrau pat gi kurim babon ka jibon kurim ju ga pelong yu gi kurim ju bakin influence yu tat haduk bu mane blay thau baru Solomon umalot ya baro ka babhabat ga basni ga perthai swabu ya u presiden baro ong baro kalong ka bomonto kan ni ngi be kan ni ngai nga kwa kan ni nga ailat ini ga do bakan yo ga ga bak kwa ka shulong thali bat ku shulong bomonto baro khoi ong ngamla ban le mentangan le chingtep ubri ba thali ngawan shene thali ngalle thali ukren thik ye kene hal nong ba san bat nong ban riu kum ba khrong apostol Paul wong ngawan shene prathai thali ngan le ro na ga ne prathai thali ba ngawan marwe ngan le ro marwe utadus im Solomon ubri uba kub daga rupa bat gekser uba pong daga buram ke bomdon thli chuban batai uba kub daga buram bomdon thli chuban batai u ong yene kentin baro kalong ke bomon toy tingin yai pteman puli kum tangas ngobabe bangala tresi tomha hong ni karni nga pelum spa karni nga pelum kser karni nga pelum rupa gi kali gi bab kacaj pagajaj ke kali thamai ngadon ke spa ka pau ngadon lut ye baro kai ga bangam yo mdon baro ong panban baro kalong ga bementoy ngala sngo babe bangala tresi tom sangap usul ka haba ong dang usul mon khlam ong bom bit ban tresi tom biang bhava ne tristom bane kamai spa uklem persya spa Solomon usu persya ia ga jingjot kabaka ka penjot yo breu ndah haba ka kelah trai ndah haba ka kelah master ndah haba ka long kendra u persya ia kata